Umuzwakho kobulawayo lapha lingubani igama? Unkomo Walter. Walter Nkomo unjani? Hayi ngiyaphila mfethu njani la? Sizwa-ke lapha abekhansili bathi sokumele kubhalwe ama-addresses. Umuzwa indlu yakho ibhaliwe inamba yini? Inamba ngilayo loba njengasiyo lana ekhanya kakhulu but kodwa hayi ikhona. Iyakhanya. Iyakhanya umuntu nxa edlula. Umuntu mayedlula akayidingi uyayibona. Uzathini nxa uthi abanye laba bangafuni ukubhala inamba uzathi uthini kubo? Hayi ukubhala inamba khona kuqhakathekile ngombono wami kodwa ke inxwala yakhona lapha esukube khona kusekuthini ubaba ukhansili laye ngendlela engizobe echasisa ngayo ukuthi bafuna ukuthi bancedise kuma-fire ambulances and things like that ukuthi ba-accesse lula izindawo. Ungakukhangela ama-street ethu thina esihlala kuma-western areas ngapha ama-street amaningi ala ama-street names. So konkhana-ke sokufana nokuthi kuthiwa put the horse before the cart or put the cart before the horse. Right. Ngokuthi so uthi laba baqale bona balungise ama-street emgwaqo. Bafake izitreet zemgwaqo wenze ukuthi laba abadingayo bekwazi bazakhona ngalesi street yikho abazathola khona i-particular number. Hathi ukuthi kuqalwe ngenamba i-street singekho. Still i-ambulance izabhoda ilokhu ibhoda nje lokhu ku-right sibili kodwa-ke kunzima ngokuthi kukacaci kahle ukuthi ofuna ukuthi kwenzakala abantu baqalile bona balungisa i-street base bebuya ukuthi bethi ebantwini hayi fakanini-ke ama-house numbers ukwenqabela ku-loss of time in case of emergencies and all that. But kodwa ungakhangela into yakhona ibuyela back to the same thing ukuba le number lokungabi le number. I-street kodwa right i-street lesiqathile even utshela i-street usufika esitreetini umuntu uyakutshela inamba nasiya. Exactly ukuthi ungafika esitreetini abantwana ubuze lo ukuthi inamba enje bathi hayi lapha. Kodwa-ke nxa ungena street name mina kanje nje ngihlala lapha eNkulumane ngemva kwe-complex lapha nelokishini lelitsha le. Alila ma-street names ngokunjalo vele abantu umgwaqo owami ngiyabona kumbe ngikwazi ngakubona ku-satellite map wanjengisa ukuthi umgwaqo ngudliso road but okakhansili udliso road wafaka ngikhansili obonwa ngumuntu wonke kakho mina ngambona emapping satellite mapping yelokishi leyo. No ngamazwi-ke amahle kakhulu lokhu-ke kodwa-ke umuzwa wakho ubulawa njani ubona kuthiwa sokuminyene manje soyisixhobe wena uthini ngakho lokho? Kuthiwa sokuminyene kakhulu sokungcolile. Hayi ubulawayo seminyene sibili angeza kumqathanisela lokho ayikho khona immediate after independence ngokuthi sokusiba isixhobe labantu sokwangena ubuchapha obuthile ebantwini singazi ukuthi ubuchapha lobo basungule kangaphi ngoba izitreet zakobulawayo zaziclean sibili. Ungathi nguye ukhansili ehlulekayo lo ukhangela yena lapha singathi ubaba ukhansili nguye ongakwanisa ukuhlela kuhle into zakhe ngezinye indlela ngoba nguye le control phela ama-bylaws anti akhona abafakayo ukuthi lokhu kakuvunyelwa lokhu kuyavunyelwa lokhu so ukuthi kuminyela i-congestion yale esikhona esiyibona esidevelopile kathesi ivunyelwe ngubaba ukhansili. So ngenye indlela singathi ngubaba ukhansili owehlulekileyo. Kwakukuhle kudala ubulawayo sikhumbula ukuthi selabomdala ondubiwa hayi kwakukuhle siyidolobho labobulawayo lalibukeka kathesi ama-standard lokhu eseyehla sokufanana nje langale nxa ungafika eHarare khona ngale kuthiwa komagabha okulama-street angaqedakaliyo kanti ubulawayo beyakhiwa wacaca imephu kabulawayo inhle kakhulu kodwa sebeminyanisile akusakhanyi ukuthi ungena ngaphi siyaphuma ngaphi.